بس ايه الحجر بتعمل حجر بتدلع لورا. طول عمر يا نهار اسود ده اقتصاد المنسقف يا عم اهو. انا بدرب الولاد. اسم المدرسه ايه بالظبط وكم فصل؟ مدرسه الثانويه الفنيه المتقدمه. الثانويه الفنيه المتقدمه 5 سنوات. فاحنا بناخد الولاد بنديهم وظيفه، بنبيع المنتج بتاعهم وهم لسه جوه، وبالتالي لما يخرجوا بره، لان فكره السولار بانل فكره بسيطه، انت بتجيب حاجات ده فريم شاسيه. شوف الحاجات كلها بسيطه، تقول لي بسيطه، ما هي بسيطه بس انت بتشتريها بالغالي من بره. فلما تيجي تعملها هنا، تعمل السولار بانل وتجمع السولار سيلز نفسها عشان تبقى في سولار في لوح شمسي. هو ده اللي هم بيعملوه. لما نتكلم على 2030 مدرسه، ده سوق كبيره، ودي اهميه مصر بشكل عام. مصر سوق كبيره فيها 90 مليون واحد بتستورد، فهي سوق وتقدر تنتج وتقدر غزاله العماله فيها رخيصه. يبقى انت المدرسه دي عندها سوق 2000 مدرسه، غير بقى مدارس البحيره ومطروح، غير المؤسسات الحكوميه، فعندها حد يشتري. وانا هقول لك حاجه، ما تعمل لي تثبيته ونجربه في العمل. ده مش طاوله ده بص بس ده واحده بس. محمد